Harriet Numra. Samna mo bantima. Ni wo fa be fa no ko yi. Papa na mama ya na ju be se no du ni fa. Na kuri afa fom. Se ye den wo ba. Pechi. Am se kwan be so no wo ba. Ye na si wo ho akura timi nante anajo. O nante from ame ho na ba mo ewo pechi. Ehine fa no free buy. Bantima. Bi o santasi ba ho akotna totum no ba be se 10 o'clock. Ne hu so bi de o po school kwa ne bag kwa ne sene no ba. Am se aden. Ana Junior School P6. Sorry, honam kofa no asa adin ba bi o sa me predi an ko hia nkwanhia no wo. Enti o sa bai. P6 e ba me nchen. E o ha na me bai eni du kunu e ba se onwan mo man nyina ko international school no wo de ne ba Harriet no na ko sa to government school nti ompene ti kwan bia so o ba be fa ne ba no. O mani hwe onana no samuni tu ko dwom ye bia e kan ya wo se ompene ni odina de bonkum de gie ti ebusen nyina preso de ne ba no ma no so nsan fa no nko no de ko ye na che se akra no wa ba mo ho mpre no no o so no amoje no ehwe no a no wo kosko no wo so amode no komo ma me no akra na set me enante free bantema e ba pechi nam fom on faka nti obeta mo nche no biem na mo sign de ne komo ma me biem okay ano ma me na beje na ade P6 no ana oba se afi do beje na ade okay na onua no man ko international school nti one day do ko government school no kan ya se da bi munya no man mo yedu u ko international school me ka chi na ko international school ba hwe ne nyankopon adum no odina ko duru di school ni de mfa ho woni mo ma ba bi otimi ko ya ka ya e ba panni ni wata o ka ho bi kan ya wasi da bi ompene no be fa no ko ye okay be fa no ko ye no yetie for papa bi amoda yakoma so ye mamunyina emamo akwaba ene eye edwada December bosume ne de to so edu enwotwe na bronya bosume no a na yewomu no menim se sabre wo ho ye nyankrompo akora ye nyina kama no nti sabre won so ba bi a wo bi a wutie ye no menim se wo ho ye papa yeda nyame ase se osan ede yakosan de ababie mu sabre wotime kan na akoma mu nsem dwumade braso Maa Akos menim abadwafo yatrase yaje adwade mu oden pa enda yede ebremo sabre na nakua koko wa ha sei Pastor Julius Naba ewa ha Evangelist Samuel Mensa ewa ha Annette Ann ono so ewo fidua yi emu na chese me panels ni nyina abo ano wonu nyina ye krado wonu nyina ye yiredi na Ishmael Haywood ebo ye chidom ni adontre as producer na yawo edi ye ko social media Facebook yakoma 87.9 FM like yem page no my more likes wadawroma my more likes na Emma wo comment no program no na fe wakoso a share ede ama ye YouTube eye Akoma 879 mo hwe YouTube no mo subscribe yen page no emfa Emma yen na wamia adoma no so breso a wonso ubenya notification no na wonso a share ama foforo so atumi enya ebi a hwe kama baby a wono ebia na TV eni ho na TV wo a eye onua TV edamu live na eni so eda opatokro mantwa ne ntwo no bia mu ubenya onua TV ahwe Rabi One TV wo say Chrome TV make say no so edamu live wo ho ba bia wono se TV ni ho radio ni wano afa phone no uko Facebook no akọ search YouTube no akọ search na wabo Akoma 87.9 FM ubenya bi ahwe wo ba bia uwo bia Free FM 97.5 techimai manager da ache hin make say wo biem wo ho na Nikki Pizza Fan Club UK na just a platform no da super yema me Nikita ne Papa Pizarro Nikki Pizza Fan Club UK da so say boyi fans of Akoma Nsem Fan Club no Maa Akos great family ni na eda hwe nei wonso betumi akọ no akọ bi ede ama ye na bibia etumi aye kama se mabedwafo nyina bedru anwodin wo ho na boni bia ensi yade a na je se yebekwaso na afa ye de dwumadie ya brem sade abrebia no yade ebrem no na mensa ka menua ba bi ewo ha echa na edwo eno nti